C'est Frank Chola, mon petit frère, mais on dit une vision mounena pour propager malheureusement qui se passe quoi et tout. Je dois te féliciter pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci. Tout jeune que tu es, mon ami. Oh là, c'est très fort ce que tu es en train de faire. Amen. Parce que tu sais que de plus en plus, Baouet, bon, surtout dans la diaspora, nous avons les yeux braqués sur ce que tu es en train de faire. Merci. Coup de chapeau. Merci. Merci beaucoup, merci. Franck, je te rêve devenir une grande structure. Oh, Jésus. Je rêve du matos. Baouet, bon, c'est un bien, quelque chose. Merci. Wa caméra automa, wa micro automa. Là, je suis avec Frank Chola TV. Papa cher. Émission émission parce que c'est la seule émission où les bantu qui nous tout taka jabam tout. Ah bibi fila disanga jabu. Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Frank Cholawet TV. Frank Cholawet TV, miroir du Kasaï, l'image du Kasaï. Abonnez-vous. Frank Cholawet TV, l'histoire du Kasaï. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Frank Cholawet TV, construisons au Kasaï. Suivez Frank Cholawet TV. Chers Kasaïens, construisons chez nous. Frank Chola wetu, Frank Chola wabantu bonsu, Frank Chola munanga bantu bonsu. Lelu njiku chinsansa. Mulu lelu kuchinsansa bwa kulo kujulula bakulumpa anyi baya ya na shabama au batkavo banga na ma projet kaji hajiba lo kuchinsansa malma itabuni anyi hajiba ya miaba ya bitubenza mujimu bahomoi anyi bachoka kiani mulo bakubajulula kabije bwa chitu chifa moi. Nous sommes un millionnaire, un milliardaire, quand il y a des banques, quand il partage tout, quand il y a un bouloucha, banque tout. Quand il y a une toi, c'est que d'abord nous disons que tu m'as dit un bouloucha, nous disons un bouloucha, tu es dans tout yaka qu'est-ce que ça? Nous mbela, bon écoutez que tu m'as beaucoup to, dis-nous la toi c'est que dit là, bon, bakaba tout moment kota, bakuba sumbila mampang, bakuba sumbila ma terrain, dis-nous la toi c'est que dit là, bon dinanga djenu, kutuji, nacha dinanga kukasai, lelu tutubanga ni muntu mukwabu muntu jibalo bonsu bamanya muntu jimukana mu abantu banga bambikira ni mubi muimpa yeye ki Alphonse Ngoi Kassanji même antumwena social ni développement mushinuga tulibo ku tandisha ku étoile politique michebe ya ku etubikola hani ngamba ku etu njimo na Kasai cons mubune na bwako na nkunu ela twasakijila na kuji mugulumpu ni mutu fikisha mwabeu kai muso tutela jina jenda to twasakijila we ni mwena kweba twasakijila bwa jina ja kaji lubombuto kaji myoyi bijito kaji ni shishito twasakijila kabji kuji mwani tu Philippe Changala kabalo katoka twasakijila diamant noir kimutu benzana ngwao uheta kujikuta wambulisha bantu bako abani batanta haba ya kumpala twambulisha na mu mijimu yonsi tutwenzi ndonga mweu nous partageons, nous commentons, bajiga baje kujabone to nous jabonai wo kuyumanya kujabone to umbiki la nguleje kushinda kujabone ndio manya ni habuloba kakwena muntu muimpato bantu bonsombabi haji munanga muntu haji sokonza mulimu ni muntu ezanenda ligela myo yibi sangalingasa bitenzela sangalingasa Munzugu wa Nzambi washaje jani miki wewe munzugu wa Nzambi washaje jani tusumbu muntu ansongu mwekiliza kuji wewe ulisha kuji mwa kutusumbila byamwa kuji wewe ulisha muntu ansongu mufami kuji uje muchanda muntu ansongu mufami kuji uje muchanda mwambi yalenga bubi weba wambula bika mukunza ubanga kujije mwami ubanga kukorije mwami mukulumpa wetu awo mukulumpa twasakijila bwa kutakijila kuchinsansa uvu ni myande babuni ya jenza kaji wita bwanyi twigila ko neba anje diteja kumene ba 11 jine je bangani noji ujingani pinjo mema ndi Ngoi Alphonse wa Mukendi wa Kanda
ni mamu mulanga Bernadette kenji wakanda mu kwa kalonju mwena kayemba mwachinan kanaka mulanga Bernadette mpuko chintu ntamledo bakalen ku bena moyi kakol kanda mu territoire kabeka mama même Badibana Gumbigrin du honorable député national. Donc, Bansou, le 2018, député provincial, Mouvilo Amboujmaï, Bansou, le Gabidi, sénateur, Mou compte province de Kassai Oriental. Pindé ou même Bansou, le député national, Pindé ou Dimoussou, le Mokuika, Assemblée nationale, Bou député national. Kadi, batibana kumbigila mena bon tadi babigila chobesh bakosolola bambane chobe meme aba babigila ni kabuleketi badiko badi babigila ni PO badiko nongumena wonso awo asana kwamba ngoyika sanju ngenzanyi lenz pindeo badi bakosolola bakwamba ni ngokas Nous toi, ça qui dit là, Chobé, le drapeau blanc, Ngoywa Mukenji, Momoni, maintenant so Nieba. Les loups, Mourwa Tuigila Guneba, Ouewa, Ouvumou Venora Kala, Kou Kassai Oriental, Animboujimai, mou dirigé pendant 15 ans, 12 ans, 15 ans 12 ans. 12 ans. Wokolo kumbuka mbukale kajima tukwa tutu mona ngoyi mukana mwa bantu ngoyi wambi nungu ngokasi wenji nungu nchinga nchijuke bakabiji ujuke bakabiji wa yule gouverneur kukasai yayi ujuke bakabiji bwani ushala ngani chini chiyachi chili bwa kutulila nachi kukasai même peuple kasayen wa kampa mujimu Mudimu wao mwabu député national umumpa kabidi wabu sénateur qui même kusungulani nyamu assemblée nationale na chimubu sénateur mubona bokumwa kwile mubu député provincial mubona bokwa kwile peuple pindi eu ndi mubu député national mujimu mumpa kudi peuple mu élection en 2018 nangu mudimu ndingenza unu nuvu bambani ngoyi wambi nungu ngoyi wenji nungu ngoyi wakwekishi mshenwa tike wandeka bwani peuple mwana wa mwene kongo mukabujima ni nanga wakwetu kuba mwana kule kundi mule jibo mufumini bali bansungula basana kututa kumwemo kumishikwanya tuti tudu mungu ngoyi wambi jambe janyaji desana bwakana ni ntungwilikulu wa mwana wa mwene kongo mukabushima kenda anyi wa mwene kasai mu chikosu wani babona koko mashintu mona koko disanka mu malu makwabo mubidi bidanyile même bu député wala chef exécutif to votre munanga réellement kasai même chine mumayini kubana nyi babala bantu bali bananga kasai bali mo kubala umu kubenga kumbala to tout le monde est dessus bali mo kubala muntu babidi kubenga kubala mo ikasanji to dinanga se didi mwana kumbien seti yezu wambane na shwe mumbenga mwene na ko na ulibenga na shibien seti na shubien seti bi kuno na shubien seti na go kuba di benza mukasai oriental benz ndi mona sanyi bombobo walo kuba nguve na magumi asatu ni babidi basatu lele tu magumi asatu ni mwinai makumi asatu ni banai badi bahito kumutu kwa province même si chino ndinte tebo kumona chi boko benze nchinga chino manyi ni bombo ne no ndimo kungambira ne batu benze sikapa nsikasa
ndimba lo gogo mugale ngalu lampanajil undi mumono gogo memu hita hakaba muna kalasi ni kavukaso mugale ngalu lampanajil memu hita ka muna ka centre de santé kavukaso mugale lampanajil mumiaba kampanda kadi mema hawa imabe yonsulelo mu territoire ka wuju ku magumuna ko de divite jango iga sanche nda ku gabe ga mo hikile mu chachache nusanga na hospital mo asomba nda mu chinchanko an mu gabe ga mu mono ritaji lwasa nu mono tulasa to asa mu chachache to asa mu ka panyila to asa mu kenan kuna to asa hawa bahina ufika muito angusana mbalo wachitolo mwenza kujingoika sanje uzana estado ko kamwenza uye kutulasa tudimiaba nda kukata kukomba numona to wita loja kata kukomba lubefu kole lusambo bene jibela kabinda lubau nganda njika luhuta mwene ditu kamiji miabi kabeka mwanga katanda chilenyi lupata ni vile wambu jumai ni usangana chobe uligo kumu ene kuyenzeji utanaka bongo yotre mo beno kati mo kala lupita de ngo chini mumanye bantu badi bananga kasai kuyenzeji bampitoto chobe utumuso bukale ngabe ovu président wasanga balende ovu président mumalu na jamao okukanga maluonso bisalu byonso kushala bieba wewe majama makwa bunyenga makutongosa mashala ngubyanza bieba anwe wa gouverneur bwachis kuno bakushira ku bantu bakwa wabo makalenga baribamba ni asana kufumu kuri mvilimu kwenza afuma ngo awo bukalenga kufumu kuri mvilimu kuri urubuli da mvitani to hani ngamba ni umasungula nemu basungula député provincial basungula député national basungula sénateur sukuriba mo baye ku du peuple ka yimba sungula to mbo amemu di hanyi ba peuple mo nunku ngoyi biwa badigi mo bawo mfumu wa benambo mo ka tutana ni shana mfumu wa benambo ngai to mungo nsumba mbongo ya nyem to tusumba mbela spa mo tusumba kuna malu amvume musimika na makana meme kuenzi bwane mubitanda bitu tusumbila mbongo bivu munson we muye mu bela spe usana bitanda bivu ambianson we muye mu pemate usana bitanda bivu amons bivu ambianson we muye umutu tendele mu chika bivu munson meme kuenzi ni tukudumuna meme kuenzu lebungu meme president wa bela spe kuenzi ni chisalu cha bela spe bachenza bantu belas pafuma hanshi bela malata kulu bikala basumila gumbong mwabo muleng kujikije chulungu cha diko sana ya makuta akontoir mubela spe kibantu kunsungula ni to kudukumbra bushala mfumo wetu mukasa yulanta kunteka bu president wa CPD bwa chingani muntu ni malulam hashisho manyi go mukanda meme guwulo mu français bakwa musa bubulo mbongo mu chulu bakari meme bungulo mbongo so ngala ngoto le mbongo mu français awo nongu le mbongo mu français umanye mukante bon to tuzungula mwana ituli manye mukanda mwana ituli mikala ni malula kayini malo mbwela kana chinchompa to uwenza kuni kebeke batu ko secondaire to kibobu kunsungula ko ito ako ba meme bwa bintu bindi mbajikabi ene ha sungulu buku etu meme kushikishitu mchari ko sanda kontor kushikishitu mchari yanda munkutu nkutu mbwene kwa mani wanta mbongo ya bantu karibu kufuta franc yufuta to ngaka chishikisha muchinganya mu conseil provincial wa Badiamantere CPD anko lumulwanyi kwetu ako kwenda to mu Badiamantere bons kuchikapa kananga myabe yonse umnito hatu enji muno na tweet bwana tuteka chisumbu cha bene mbongo bons ba Kongo to amene badi benze muri monso wabyanza wetu amabo abyanza ambongo ahora bintu bishirishilana fekodi kibobu tetuye kuno kwenze election bana mbongo ba Angola bene mbongo ba Chikafa bene mbongo ba Kisangani bene mbongo ba kwetu Kasai Oriental bene mbongo ba Kasai Central bonso batwilanga bobu no dukum bana mo kwanga ta bukale kungele mikanda nzo vote
même quoi tout fumo ben bon ushtu sumba no diamant anyu kam leke wa mbini unyenga no bon kache ngoyi wa mugendi même ni muntu du sambile ni mwena di sambile di bigire bantu bigire ni mbene branam tu bantu badi balonge shibo kwikala bantu balulamba badi baneme kantu kabenda nkantu mambo chira makwanta kantu ka muntu ni kubwene muntu ngadi mwere ni bile mwambane udi mwamba ni ngoyi munyenga chintu ningabo kanyi ninchinganyi asana kumfundo kwenzanyi wenza mvula nyo yisatu bena politique ya mafi badi babibikile mufa mu system wabo hani ngamba ni jabo bafu benze bintu ya jabo badi benze mafi amba maini ngoyi amba chin jabo mafi how do we move in politique mu hele nabuto badi ba gwenze bishi badi ba gwele jabo bo ku manipuler peuple contre we non kibi fo bamba bi ngoyi wanyenga nyimbo ngoyi mu ngata bagaji babende ngoyi mu leja ku ngoyi mwata kayiko leja ku dibuda muntu di wanyenga kayiko kareka kache mbuko koko mbuli set mbumbe ni cha lugidi boko tachishe bantu kache mbuko mbonga yuka mumvo mufuku nto ngavukusana no ulimonza ko muya nawo sikuto tuko ni mabwa mani kadiche bwa mani ngoyi kurunye ulimonza recherche yonso ya mu kasai badi banema mbanganyi handi mumbuka banema buje ntende muzu mtende hambe manyi la ma chiji bantu be baba chibenda kukebela njama kele meme musombo kunogo ngenze mdumu wanyi ditu kujonsu jakafuka nzambi ndi mu parlement mu wabo wanyo mudimu di peuple muntu ndi mo mwenza kabidi ni chisumi chebe cha menemen ukambekele bya kusumba diama mbadika ka mbongo mudimu wanyi na shukuno mwe ili fuma go ningwangola ale fuma ninguchika mtu mwanyi expert munene wa mukongwe musi kamene makubala babili kwen kumbala bushowa mbe mako ngwambile ngudi ngani me mudi mona mwabe ndindishe sina ngere mushinga to ukukwata mabanga takahike nguheshe cha bushowa watu wa mubancha français bikola mubancha difunda mubancha Twitter we mushala champion wa Twitter kaji bakwa bamani ngoyi jinjina nganja mukana kadi mubienze jikabiko kuto tumbusha bivu mwenzi bijo amba udi mwenza tulasa udi mwenze kukasai kadi lelo tibamona lumu lwenda wa bakunyenga nzo hanga ikutana lo hanga lumpe be bienza ni fierté wa mwena kasai kuvumona bunzu bwa wo mwiba ko kukasai bivu bimpoto kuna manzu ili bangu hile kwetu bakuira wenzo kuna manzu ili bangu hile kwetu kuna mayo unzu kwetu ako zubu yanyi miasa nchishiri mwana mutegete chidini ula diku mini bya munji mwana mbanga chidini mabele ama mwaluji kuiba kanzu so mihula kai kui nash fondation nash wanga mi wana zubu banye bitubi mvui kai bilimo kwense kai zubu wa muntu wewe ni mikanda ani so muzu ndini mikanda yanyi yanzu certificat d'enregistrement na chibana betu changa betu tebika shibenze njile mujuma udi bigile ngoro boda kudi mulubo mo vumo mo hele nganya mo ikasanje kadi me mulubo mo an bana betu chiji meni ngondu ili to kuina impinde indi hambel muntu di mulubo ngomu udi mo hantenzu kenni mukanda to muye ku conservateur mwambile ni mgaleng kwene ni jugement udukuha mwabauto kadi nganyi uduji nkache mwala ndi mwambile fu mwadito nenda mgaleng Félix Antoine Séguétion mwambile ka mgaleng mema nchi muluhangu hambelu ndala hambelu chidi muchijima ni ngondu itoku inai badi balumbuluishe bamba ni nzubu mwebe ndini certificat d'enregistrement titre de propriété bafundile uvumwa ngata ordonnance bamufundile mukande kuti premier président wa cour wa cassation bamufundile mukande umbushe ordonnance webe bwalu mumwa ngata kakwena
sous-bassement qu'on a jugement. Babi, qui est le premier président pour parler de la nation. Bamoukanyin. Nchi. Qui est ngani ni mo bile ba conseiller bani ba juge bani bo ba mo na muntu akula mjini jani. Ba mungu shimeka di ko parler de la nation kwa ngani. Monsieur ngwe bo mfu. Kada muntu ba mbigila premier président wa ko ba mbigila ko parler de la nation. Premier président mo ko mo ngani mbigila. Qui ngambile ni na ambila conseiller wend wa mute dijini na mwambile wani walbwa nyabu mujibu mudu wamba walmema ngamwambi jini uji mushala tulibe sumba nzubu meme musumba mulu hanga luko solol bank central musumba jihesa meme musumba jihesa kadi bank central mulu hanga musumba meme kudi mumbusha dossier mwina uvuta nleka bidi UAC uchidini nzubu wende mom bayina nzubu badi mom bantu banayi and meme mbomu bikai nenku monen gumanyene chishi ya lukundu chirihenye mundu malukundu mbimpo bolo abo babuta ile chana ni bushala mu balub kashini bwalu kabilu mu bukale zuwanye memenende zugumina umwela million ya mi hetok bwana inya mu makale to zubuli musumba ntanta nzubu nyanya meme ndi mu na franga lelo kuno bamba ku mu 2000 bamba mu dutu bamba ne ku di diamanter habo ba ko bonso banu be manya mena ndu tele kabe banju ku manya to 20 millions aitel nzubu ndi mu je kabanye kumputo anyi ko america anyi ko ikuni chinizo kadi moitu no mu makale mbugale mbotu tetu anubana betu moyo mubikai tumbushe moyo mubi tumbushe lubabu tumbushe moyo wankinu bintu bisebeya tisamba jetu bibenze nikatu ikumpala to bintu ya buntu bukolo elibanga ngambile kuli bantu ministre wa affaires foncières ngambile ta umvanga nayi munene zubu mwebe kadi umvanga nayi ni bana bele chimumenyi undi nende ni chilungu ni ngai wali nchimwanju kunyenga memu zubu wa muntu mubugale ngwa imozu mvule digu ni blanche tumunye chiru cha muntu tumunye zubu wa muntu par contre wo nga yebu dumanye lo hangwa luvuni nkano ndushala ka luinkano to bashi babwele chivuni bone ni banshebe bol meme ndi mu gouverneur wa population ki bol mundi ngamba mbo wa mara tudina wa bol bonzo buambi wa mono million idi mom kalmema ndala hambel. Toi, ça qui dit là, papa André Kadima, Hôtel Béatrice, merci. Papa Félicien Mouleba, Hôtel Marinelle, Nacha, papa Georges Mputumukuna Labingi, le Tibabou Yobatulonda, Boulaba Boujema. Tu gagnes Moukoulumpa Ngoukas, le drapeau blanc. Du moment où tu as une émission, il y a tout à fait Bantuto, Kaji, Bantu Bakula Malo, Adjibunao, Momioi, tout le monde a boire, Kwikala, Watatu, Wamao. Alphonse Ngoy Kassonji, Toambila Koulelu, ou Djendu Kola. Banga ni badje ba mou formé, ni mou malo a diamant, ni malo a politique. Ou mou formé bantu bang. Ou mou mona benambon, il go Koulelu yonse, génération yonse du gogo. Génération Gokas. Génération Gokas. Bana bonso, bana bon mona benzambon. Kuna mwana uliwenza chimusu utene na bantu ulimo kwamba ni kimuhita mudika sija ngoito system yonsu dukoko binge wako hesha grezer bintu ku abanya karasa ngoika sanje balo mwene chidi chakupa nonku generation yonsu mwani mu politique bene bongo mu politique ba ichi dijingi da politique udingani udingoyi kasanji formation wa ba subishe skibaga ba mi ba subishe to ba mona dingoyi viteni mbunyi machine ya mbunyi bio bobu mona bobu teget antumna de wele du machine de mbunyi kadi yone ya mbunyi ba ko le mbunyi kuchi kuini chidwense
kakuyi ka na shingumbo was ki wal ga mo na mu bidi mugalen nda katun mo mu ngoy mu bidi tu ka funi Laurent Désiré Kabila mo le kabuni bele ni bians tu ka funi kalonge tu ka funi université mu ndo mo bidi tu la se tu ne tu manzu mine nzubu ya mu bihemba nzubu ya bintu ya binyongana maréchal wo mugidi mu ngoy wende partout kadi ouais wanuka kashala kakes walo même vous gouverneur 7 ans Kasai Oriental ugaji lelo ugaji akane na Kasai Oriental lo mami gogolo ni sankuru bionso abi kadi we mwenda me aba yonso abi kache ngumbu ka mubugale kache ngumbu chimuna ba inogire chintu chasa kudi muveneto ni aba yonso abi kadi we mwenu sana kukabini no sana direction provinciale d'enseignement ya so ngoy tout là c'est toi nous bas la même chose we moins de partout donc information wange di gongane biu de moins bangai ba di mushia nya wendo kol ndini di sank bon le politique les le bantu ba dini gowa politique patentu la moy que sange nchani bien bishimikidi binishi chena nous former bantu bindi moins ni bindi mungachi mwenza nkalasa ndongisha bantu José Mpanda Kabang nyenemi we bani disanga jebo to umudu mutela mukelenga ministre José mokunyai mbana bakunyibani badi bakola muzu mbanda ndi mwata meme kumokunyai wala mulundo mokunyai balunende to mujilonga balonga hashiki bukalas même kubanga tamo shibi kumuteke ye kwikale chargé de mission wa ni mweze nende ngendo myaba yonsu ya minen monde entier nende kumuconnecter ku bantu kunego kumuto engagé bantu ani nkebe muntu bokumana ni muntu ndako donc vous êtes fier même si même du ngoyo moy mule bisanga da muntu yonsu hadi mwana mupichile ku bianze byanye mu heta 10 ans jikibu bidisa kabanyuma donc il était intelligent à vous mutuma byabayon sai ngo mutuma dinanga da muntu jena kumejito mbimpane urimo kuikala uhesha muntu ni kala wenda mudika sade umtereje enza bintu ndakuwenze muntu mwikala nene chibabikira mu français aptitude ku vision ngwanende ndawenze no to ndibantu bamumanya Chobia, il changer Bicola, il changer mon compagnie politique, tout le monde a la Bibi contre pouvoir, ou à moi du Boukalenga, bah tout le monde va s'arrêter chez toi, les tout le monde a encouragé, ou à Kula, Bibi moi ba campagne, Tangila et il change tout le cas totalement. Même on voit nous du moment ana mundu mumone kimwanyi munya kuikala tumuso mala mimba ngo bene majabo bavu bene majabo karibu peuple musumula wachi par mumany moyo mule drapeau blanc kaya ko kali shuru muntu to pindeu bwachinyi musangwa même hanga chimfumo walitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bamuteleni udimfumo bamupublier ni udimfumo walitunga ndini video on venu champagne watching ngumombe mbe ngamba ni bavo bamba ni muluba kakuja Bukalenga to leli muluba wadi Bukalenga tasandi sanga di tubonsu kwenzanyi yes kwele champagne ka nguyu widi champagne bis yeki mulu politique udi ngwanye politique udi ni ben yudu badi benzi ben yudu badi ni
Borgai service ou renseignement Mossad. Uji ni buko le boachin. Boal mia bayon su dusana mo na youth. Muba arab mu bena youth. Muba européen mu bena youth. Muba américain mu bena youth. Muba asiatique mu abmuin. Nungu hadibu bele bena youth de chifuf. Mo ni youth nungu cha mu ba mu ka dem normal. Mu teres. Ki mu même hani. Il devait se faire un boucan de temps. Babé nga mo élection 2006. Même on vous menez de peso à Qatar la Qatar. Même on que ça. Ku hatulan franc, ku babba hatulan franc ba he se beni de wana tukanda mana malwon su hatulan franc. Ndi même ndi mukanda mu fundi lugo di papa Etienne. Pe asonam ndi mukanda. Chanze chente ki mu tuto gushamu mu funda mukanda. Mo ikasanji ningo ile twasa kijile kwa biu mo bia biu file ku parti biu tombo ku parti na donc tu fica mu 2006 sana ni ku di ile parce que ni ko election kadi ngolo mo uge boko ata bugale bugale mo be tu ta bugale ke ko so manu baba ni to mo mu tu ngam tu mo election ba tu ta bugale ngam ka mbo chingi nchi tu na chingi biu mo tu na bien ba tu na bon allez mangai élection. Nous avons élection pour indépendant. En 2010, par Soumula, comme député provincial, par Soumula gouverneur. Qui, tout cas, c'est tout le monde, tout cas, ça tout. Qui est tout le monde. Tout cas, pas tout le monde. Baloche de la monde, vous, je le vois. Bantu bafo, mon baloche. Hakanya, habito, tu vendrais mon. Chikila, Nji. Charles Lausanne. Mon maréchal, mon monac. Charles, je suis le haut. Chouf. Bilamba bela zumto asa nchi walu ngabodi hani muntu am kadi ba vamba ndo bomo njimbwele to binto bibo bien so bien ko chana kadi han bo mwenze se tubol gai to mo ngo binto abi nunku bana betu bako abuga ba bingu politique ni shinganyi to bukaleng ba ban shudu wetu tisangi memata moye kimem hayi to ajuga bahingaje munu ngambam kameme ndi muntu abalu on kufu contre wendo to njibo contre to kadi ngamba ni meme ndi muibe meme nchibi ngulegela ngamba ni kudi ngoyigi mwense meme hanyi mwense ngulegela sindi ngaba ndi bamdu ka nunu amle meme nchibi mwense bi nwenze mbinga chinga mo njini nwenze chanso ndina nchinga kimu ngaba ndi bahingaje kayo mine baba ku kase bikole alba ku mona yin fuma jitunga to mbwa chinyi bwa julu bahitanye shi julu hetana mama ne galma ko gatu galma ka bol bukole galma ko ka se mena bu ni ka diga mai ni mi ba du juk ko to ko kingune kulomba million ya bunyi ko nzile ya ko 14 million ba fila ba mambo wan to yense bintu ya bunyi ko to ko kalma ko gete bintu bari benze bintu makumi yanai wodi so ushara deje wa mi basi donc ngatedi amu mu mutera chimutera nchami batu ngamini njile wala mchilenge ba magalenga mu dibantu bonse bamani wodi chibilo nzaka bijinchi ba mwete bintu bionse magalenga wonso kwa mwa hito justo kuloka bijumi bayi chenza ichi chenchi kakwena bwalu ngambini bitu vo benz même kati ni mungu gouverneur ngal moto nanshi bo ndingwa mbile mu bukaleng boy monso mvule dik mini bichi ko muntu mo kwamba chachana na vo kwamba ku hete million yetu ibije ni nyoye enzana imujum acha million ni chito unga hechi musango wa kumpala million wa kumpala unga hechi ngwa même le kuno to stade ni ba ma ba fila college maya akuna bambulo kuma kal ku fili bukule bu ba fili kimem ku yigune kuenza chibe bigina ni chisanyi lucha ku ke bana cha buke biki ko ke ba franc bari mo kutombulish ku bigirisha bantu to kuenza aba kufunda bavuni tukesi to kumpesha kidi baji mukalenga kabila
hina même lomba to ngambulisha ngasa stade katona mokugenga nungtetu bana ba nanga saidi tu yene equipe kunego equipe ya kunego disanisha bokutu trahir tetu vendre go da Afrique buka be tu trahir kunego kulimena viteto kakuve kubutu kumbana to kadi kuno go equipe kuno yonsu uto nunu mwene buruto kwa ben anu jele jan to ikela kodi récréatif kumwere nundi bi munamwe tetu kwa ngata kukwata lelo equipe wa ni 3e équipe wa mu Afrique Coton Sport mko ko nundi bi kodi ngoyi an chibole di balu baba an chibole di ja mu Afrique baba nje ndi le equipe yonso kikulu sanga mu hele benze to hakamanga kwenze bigo kuto hanyuma bena rap to ni ku fédération qui même ko mbento mbimba nundi Afrique tukanya ile kwetu twasi chetu chipalo mtu akuvukuta takana na toa iko katanga toa na iko tukutanye litera même muntu hanyu muntu wa ma courage anya allez to se kwanza mbi na bete franco bangu ngumuteke mimi nanso mshimukta vide vide tu ya yanako titi tukesa titi ndoko nego ndeje plan antu amene tu kuhesha kutunyama kumikolo kika mgelen kabila ina mane tu Moize katumbi ku katanga kutume hela binu lukam ya dola bako abuba diamanter ba ku to unsombisha ba ni même mwini tu vumba muto mulige mu fe na $100 yemwina mwemi tu kontate ni ndo mulige ba abisi maji abo abona mu kaba imba su bon ba mani moyi mwenze to bakebe muntu mungu akwachana urundele abi bilele bientôt nungu twavu kuno kabile kwa 3 million kwambila matata million ngowa bon tetuwele bwalo usade mwanga to 11 millions 500 pindie tetukuye kudi mfranga mibidi nga mungu kumema miko mibidi 1 million 500 hanga vuidi kudi mugale sami badi bang premier ministre mugale we uchi mugale ngam ese ko kantu kapando kwetu mwana mbalo wachitolo bantu ba fubi kolom bantu ba hiteguluka viol ni bintu shilishina ndini technique wakwenza mbalo wachitolo mubutu mumhaire kama mjinjikisi yo 3 millions 500 badi bang ndo anyanga ta kuma ndo batu mutu tagaju bene finance we premier ministre tumadi ko kankamika badi ba kumpa tuile 1 million 500 avance miko abuyonsu ya chadi ne badi ba kufira kimbele kufira to mema ngata aliba ambaye batu bafile ngata cha numembe to badi ba nga kwa katule moko mokto 1 million 500 to avugwenza mu moni 3 million 500 bakujikisha na recette ya mu province ka mutu ajini kabudimbo wo mutu anile nga mutu ajugele kabudimbo ngima ina munjile bwalu kudi kalukuma ina bwana mandanya ashiki mais objectif on wo kusambusha kabudimbo toni tukanyinda kaka tuile ku national numéro 1 ki ni bume mugala ni matuku magasi yonsu bibishika kadi bashadi lelo odi mon hebe bibishi nango mfran yeyi hatuga mbombo ni mbombo 14 millions même ngui heta sikasai ka vuko kunkunkunku tubashara ka mutuno wo kutemesha mu tubutugenza ka shala ville province ville kadi bantu mabo fang bintu binai kwambeni kanasika ka wamni mutemeshe kunjilo urimo guchungwanye ni bwalo abo urimo guchungwanye bwa kanasika kadu tuje budget to bwa 14 millions kanasika ka kalende mudishi ni 3 millions wisa hani ngata kanasika diba sagu labe Gaston uliwa shila ngelenga toni mo ne mettre toni mo tunase ku katanda tulas fiko basi ku $50,000 même ndi mois tulas ku kabinda mois me amishi shinana ku 60,000 ça quoi si on voit $50 kalasa ka mishi ku sambom ni biro intuons kadi tetu bana betu ni mbali belong Uganda ku ba Suisse ku ba ningwe na atu donata kalasa ka saka mishu bisambombo ku 50,000 ambani basi tulasa tu
kalenda mujitu bato ase du coup bari bashi bigine complexe simon musitu mwera basi tula se 10 kumi to $50,000 akaduma gomane mushigu munane bâtiment mwele ushala salwa mudiba mbani mbasa salwa polyvalente kadika la saka mishigu isamo kakena mogumba na nkahita bune ne bo sal polyvalente mo kwanta mishigu ni satu ya kalasa bili ngambile même du moash muibaki bili ngambile ni 3,800,000 monde moi complexe à moi moudi bâtiment ibiji il dit Michel Dibuba bamba ne réhabilitation bato bela kudi bâtiment ibiji e wa mishugisa mom bamwele ne ko ka itaja mutu kamishugisa mom kudi bâtiment mo wa mishuginai bamwele ne ka itaja mutu ni tulasa tubidi tuko abtoasa e to mishugisa mom aka mishuginai ni kasal polyvalente ni kana harute ka capacité ka bidi bubas bidi basabi kabine bi kumbana ka capacité ka tulasa 10 kumi to 50,000 to 500,000 to bu bokwa kjide bantu baloni mumoni bantu badi kamoto baloni kamoto kadi 3,800,000 bidi bishi mbilo kwa dimo kwa zibe na ngo biabi njile bunyi kai complexe yana ngo ya 500,000 bunyi kai mu 3,800,000 basi mo kweza ma complexe ngamba bwa ka bâtiment ka moto me complexe ai vutu yenze yi o mbela nzembu li kote mushingai nzembu yetu ya rayon solaire 10 kVA ou de $10,000 kumujuma ya kudi benza bene société wa nzembu ya solaire $10,000 mai yani mbele tribele mai bo quartier mo baba di habuyi 100 mètres para kusuno mai li $150,000 même ni mweze mai mweze pompe immergée ku mubihemba mu cations périphériques tribes donc bintu bia chanana ngamu ndile boko ba mettre ni banganye ba yiwoni jeni uri ngai kuno ko ba ka fora ko zama déclaration bantu bomana ko boye mu bintu ba sous-traitant ba bantu ben malo chinchom panchom ba ko toni ba genzi ni enquête wo ba do enquête ko man ko kuno kuno muto nyama gumi ko lobadi ba benza mutu tomba kadu ya ko kuno genza enquête kai ikasanji chobe gokas lelo bo mama bakoshe we 14 millions bibi ya bimba 14 millions mu millions mo ibidi satwina itan dikum ni nai kache ka sayang nga mona ka hito franya 2022 le du mois janvier bangi do achidimu. Est-ce que ujubu wa kufuila bantu lusa bonso bakwenzela bibi ni kulomba heba bantu lusa bonso ba diwe mwenzela bibi, vous pouvez le faire? Tedo mabunyani tudi bantu basambili muntu wanson du sambili udini di sambili ditukujonso edi ditumukelenga yezu mumushili itushili hakamwe bijabuni chidu chida kubudi sambili jingai wakashidi sambili ya tatu wetu ni mujuru bili musi benze kabula bumundi benze kamujuru utulekele mabanze etu bumutu balekela badinete mbona kwambani mwena kuita bujo wa bushua kenu jambe yeni mwaka na chishikito walikuwa mabade mulengela kabula kala mudinigenda katika kamulamata mama chitu mama mtu wa mani ndi mwezi libi babushua ki mafia ni ngamba ya boto mwamba chibishi ni mwezi lashi nchiko ntumeni tuntamba kuditanyire bikole bona chinzira bibito kokuyikana kantu ka muntu ni mwekale mwezele muntu bibi mwamba diji musama moyo tungambira mwene tatu wani mfila ngokulusa
ndinga mbaga bini mutie mukal ni kabolu kan ngeze oy ngale file lus même jimu fila lusato sina kwa mnizu ya nyungu hili ya kuito kwa bini muzu wa mwakunya nyungu mwemu mtaishi mku nyonso abi katena makubi kubivuluka tutwambani mbuyezo amba tatu bafile lusa kimba manchi dibubenza to wasi batoka bamana batatu kufila ngoi kasanje lusa alomba anu lusa ezo nungo siama mino mutu jutubanga mu janvier bamba bomu mu 2020 mugwenzela anje ngambe mwebya nichi ngoi mugwenzela chi okungula chi kwa mukenge shabana beto akukasai mumba kenge kubashira kubenzela bitochi bivumu mwaganya bijika kidikenga njilo wa université vumu koseka bitu bibidi lelo njele musanshi kidike kusekirize bantu bone kamwe na sapuka bweli mu mujmaito ulimanyi mabu kuma na sapu mbweli bidi bienzeka viol mampita minganyi mpita minganyi bantu kumwangala kumbuka mukana ngamu kumbuka ushika kaya kasombo kwangola. Alphonse Ngoka Sanji ou dit parmi bas millionnaires, bas milliardaires, bas Kassai, bas notables, bas Kassai. Que tu ni lelo anu Kassai anu Kakien. Tu dis ni malchance tu te benz en Chini bo anu balu babikala anu Bakien. Kassai baba kabiga di deuxième république. J'ai même pia na papa chez Olu Tulonda, Moumania, lelo tu dis en tout kien. Bina babo bina batuni makuta kwetu. Kako ya entreprise wani ushala hinde wenze mu jukatanga mukutonso nwela mu mabo chibino no bonso na kula en français olumanya nyango amile bol bana betuko batuba kule bintu ntunga mbavu kwetu bone tu tuli province katoni kako na frango pauvre kutu franga mbia kwa bidigo bia milliards ya dollars kwito chao chigalani investissement 1 milliard ya dollars un chiffre d'affaires annuel 1 milliard au dollar kabina ko kuto kadinda kulwa laba nibo kule société ni kamo chiffre d'affaires 3 milliards de dollars kuchidim nebo kwa mbili kasese société du kasese chiffre d'affaires 4 milliards annuels. Société yanangudi ko mbombu ya yenze milliards ya dollars kwetu kudishinyi angata sasim shile sasim dumshalo wenze koko sasim bado mbona franga badi chiffre d'affaires du annuel 60 millions yo ya bon 60 millions ko chidium ka 60 millions nchini chidimu ko développer Kassai Kago de 60 millions. N'agit mi ba voyez chiffre d'affaires vous voyez. 60 millions de dollars. Ya bon. 60 millions a douté Kubantu nombre d'habitants. 8 millions d'habitants. Vous représentez. A des sociétés m'gal n'y a des défis. Chini chike di bokwenze bo ko itwako. Kimi ngamen hatu din bugale nga vike ni bantu balungu. Chikeni bugwenze chinyi fukukeba mushinduka iwa kwenze société kuitoa kudumo kuhatula milliard wenze hende chiffre d'affaires 1 milliard de dollars mbong kene mo kutufikisha na mtu mwalo badi bumbule mikuba ya badi bigilani ki ya generation wampinde mbongo mbwa lux bo mutu kwazi ni mudi mukuta aki gusumbe chincha lux bidi bantu bagadi ba tourner ko internet banji balelo badugumalo internet ba Bill Gates ba kimbi na tourner ku maboto badi benze bini bon bagale ba mulu mundu ba ma voyage ha mushindo udumona kuli mondo wendu bindeu boko ito kujuka kukulu kuye kumpala il faut tout keba chao ni mfumo wa ditungu ni bukole boku udu dombo ditungu jimenye keba chao tibo bigile ba chilejulu fabrique nationale
atelier du kokumu ba atelier du mom atelier muno kumpanda ku likasi kwanza atelier muno wenza ma montage ya machine ya l'homme en pièces détachées mucho machine na kwik hadi machine ya l'homme en pièces détachées udu futa douane 20% ba benze montage ko to ba sanisha bi mai kama bisa buna di malo ba monter ko to udu telis chao chana ucha ba bigile fabrique o kwenza fabrique bi hanti bo kwenza ma montage machine ili bi hanti bo bukelengo bona silutu orienter mbantu enza bo shiye hende ko to kuya kumbala kimbi hospital nuteke bantu bana ya munu milimi ya kwenza ka biga yiko kuto kadi fabrique nationale udu heshe bantu milimu chiffre d'affaires wa fabrique nationale nakale ya milliards ya dollars qui tete kuete développement ko chana na bukalenge budi ujika kushalano nzala bantu ka bebe heta medium ka bu chinga ito mujila mwadi ko tumbatulo wai bimolo wai to bimpa kwela mesh kudi bantu ba mesh nimai ko to bantu ba mesh mungalenga bantu mudi ba badini minungai mungalenga mudi kaza mabika bantu ba lunga di odi mulonga shwa ni mai ne ai momando hanni mtendini ya kaza ba mamba kudi havoyi nani ba heta chulungu ni ngoi kaza même chituni chulungu ni muntu ndi viser kimbo na tuba la boko kanenda inshallah mu la mini moy mu ben lelo ni ngoy to ngare mu ga dama big udi chef wa département wa nani polytechnique mu université wa Kinshasa mu kanenga tara badini biamu bidibu nabi biamu shi biditeta boku certifié nabi mikuba ya mwisho mwa bula mtu uditi doyer en faculté en polytechnique même ndi mushi cha module tout ça si megawatt dig minibit mu megawatt dig minibit amudi megawatt asambom adibuni boko hesha population wait kadi bo kombusha nzembwe kufikisha mungu jumai yani ba mane milioni inai milioni ya mihita Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mihita bugale ngune ngori tunga ibwani mungu jumai muikale mujulu chilumusha mai ni mai kile ko chijika mujulo 3 ans bilimbi bisatu bo kombusha nzembwe milioni inai ndai wewe FB ifile 4 millions ko bambusha nzembwe libi bikandi ushi entourage kabayi ba filungenyi tout nizembo bena ba investisseur ba boalbo a ciment mbala ko tok ba pita mun ba hanga mo ko asa cimenterie anu bon ko na nzembo to mun tout ba fixe nzembo ko tok ya ko tubi de chao cha ciment ba chas to se bitu ngati bidas neko bujimi mona franga mi vumushi même projet au conquête c'est un projet vumushi balé wa kalel nyabi ngata même to tout kuyi kumpala antukuja biadi madimi kudugudimi budimo ko hatula hectare mo helo hatula toni sambo ya matal indini technique mai mi tunu vumushi wala ngo gogo vuluka ni waka de matala waka de ndo matala ko 400 francs tout ce new vulu pinde kemi ni ko gwashi wal bantu kimba tungulu kan lunga yarto ba fu ko ngata matala bunya mbele ba sumba 400 francs o ngoyi matala brebe ko sumbisha brasi kayo mina na shawuya uyani bionse kono musha nimbuji miko kasai ni ferme ke na kupangu ye bayonso wa hali chinji ngwe beje nchoshesi nduleke la nogel na ndunula chelu chiji jachi dishu mtumana ndakuhuri ndegela bekele ndubuhule buhule hato amanye ni tukese tutulama ni tuenze bya bungu kulumteresha ni tuenze bya bungu kadi hikalabi bende bula
biya kunego bon ha bi mo ko tunyen. Le professeur Ntumba Luaba, toi ça qui dit là, moi quand on entend la politique tout à la Kassai. Tout à la Kassai. Chema nyaba kulumpa bajabu ni fumuni ba ngata malo mububi chena manya to kanyema ngejwa mujimu bintu bijimu kulumpa Alphonse Wamba, c'est très important entourage wa chef ba Kassai. Vuluka ikwenu. Kako ene jinanga to. Tala di fumadi to kamulo mu Kassai. On a vu des choses terribles. Ni mou presse, ni mou sécurité interne wa chef. Malou mahitaboun akulongolola. Hein? Entourage wa chef. Comme tu nous racontes, comme tu nous racontes, il y a beaucoup de choses qu'on doit parler. Parti politique, mais quand il s'agit du Kassai, on doit parler. Il faut tout cas ensemble. Non, même Félix Antoine tu as qu'on nenda kadi tusunsu tukes kuno kweko wampi mpung omem kumwambila imomianda ibumumoyo wanyu hatu vukuitwa ko hajiki jidi school jende wangaki mu lubaso ndo bukale mama première dame amadeni mwana kwenda mushombo kulisekano wangaki njili biti wakumpara tokulo inende musangu ibili tokulenda sunsu tobo no amono bamo boko abatu bambeni batu bakulenda amene moyika tokulenda to wala eskuleje bana betu to chene bolu ngoito mo muntu amoyi munena Felix Tshisekedi tokulenda hadi jakuladi kinja kulaja tokula malo abishimgidi abunani ngambani tu mo kwenze kuitok bo kuishe kumpala kinkutanyile miba bon miba ni tu mwenze bo kujere adbenze mudimu ni kadikene mo kufila déclencher développement ani bon franc ya bwine du coup kulo alapa et du coup katang to abu milliard mbono comme hediba futem pinde bitaji de Fifi Masuka. Fifi Masuka. Badini bita dia abo mouye joko. Ma 30 millions mon kumonte. Mon secteur ba chef ba kabugula. Chef wa nga chefferie. Kudiboko ba hite 5 millions ya dollars ya redevance minière. Kumonte. Koyi Kukatanga. Mundu chef wa chefferie bumudu kwetu boko kalonja grand chef wa boko kalonja ba muhesha ba file 5 millions de dollars chef wa kabugu franc idi kumihita bon bol investissement idi ya milliards de dollars kwetu kantu ka muhele kine ka muhele badiba kaluisha mabumini bogegana mishinga ba sumbishina ma $20 kuneko diama ba kumputu bakari ka hana ku $9 belan franc mon pa diama di mo contre 30 millions de dollars ba jiba bakandika bakwata ku di ba ku sumbisha ko file condition bantu manai une société où hela ou du ko solumbitu minai bon ulo yenu mbongo ay ku 15 millions mbongo ya 30 millions est-ce que bili mo vika tout ni image kai per benzimi mi do an bana betu moi kwakulu nakula ntu tugeza enquête moi jama ja sasimi di bahana ku $9 bahana ku mputu mbanyu muluje malo bon jama di vulu ku mara ku kala $20 hato akulu bikola balaba sumshira ma di munemu ku $19 ni bia monjil kadiba voga sumshi ku mputu $9 bishi kadiba bintu amba ku teleba momoni otuni ma pourcentage mom kadiba nyawa ma mi abo na shika manda bayi ke bovele meji ngoyi mu boyele mu sasimi do anta franc bayi Musa Sim bivo kabi bienze kamwe mu kabila mto kaliwoni mweta mukota bishisi bintu byose yani meme chene kaliwoni mweta ngambile meme ndi muntu dwenze mujimu ngoyi mwenjwa mu milioni mu hetelelwani hadi ngwambile mu 2000 dibuli banyangu di kabila dibuli mu bukalenga abanye dibuli kabila
si vous dites sumba non ko to même si nous yo mabumato manen Jeff Chibanda en Angleterre tratando tio kondekelo ni yaka hanya e ko to jakwang ko bumbo mugenyi ko mututo to diku bumbo di tuto oya wotu mwena mabomani na maba mubena chiswaka woki fusumba maba ni ko yiko aba woki fusumba le bwan di munzo moy mule ni ntula hanbi ko même chaque mu so mo muntu même ni kan anu chinauto même na ko mutu da na nani ba ma to mo yan ko mutu da nenzi wachini on benda mabobons quand tu nous vois conseil to on benda mabobons ba ko it ko kasai conseil quand tu nous no tu bateti anti diwe mo ambachi kichige manchenze ka kale ko mo ko somba mo vule digwini bidi ani ngabele to somba mo balu mulo muntu mbalu ba mulo ombola no mulo tu itabanga ani ngabele mbele wo mulo ombola chiri muchimwa bibidi bisatu bila jikumini bibidi mo dimbo manya bibidi muntu wansombele mleng mudi wani bantu mutele joa mi bel même mon somba dilo lions mutuni madilo ngai bakulungu bonso tutukumbusha kwa amana ba notable bonso loi il weekend bochi tangi mo même nchi somba ni bantu bilenga to vite il mitu bwele ya kama na sapo il veut tout enza mal mabiko l'objectif wa ko to kadi hanga mun vite ikebuku kushebe bana basongal abi ki beno territoire ka beka mo kubi ki le ba notable boss kubi ki le ba chef coutumier kubi ki le ba pasteur kubi ki le na le kelai ndai non bi le bana ba to kontiso tanana ba batu butul kuba hesha bilamba bitok dai bana ba to kontiso be ba vale bilamba bitok ba to kontiso njintu bantu kuye kwenza mdimu kubikila bana mbisu kwato le bana mbisu tetu bin monseigneur Bernard Gassan kwenza miss mukabe kama mukena kun ya mukukuku bana bavumbisu ko kujilambula wala mbela mu vidimu mbona kwa machi tele chiko bantu kusomba ni bantu kumanyega bidi Luigi don sombel mule bien mabwa ambane anu ababe babuni bane meme di mwalimu meme di mulongeshi meme kujulongesha na meme gaba kundongesha meme di mubi manyi bikole to meme ncha kwa meme di mubi manyi bikole tunjandi kanyika hapo Bubanto ava PDG Piro wetu Jacques Kalombo mwana papa kakulu Silva Mabanga bantu basatu ava ujibu kuba bela chini ubantu basatu bani mukutela to mujimu ni wa diamant mudimu ambonsi tuditwenza kumanya makutungulushi ya kumpala kwasa bintu bantu bani tela ujimu bamanya bimba ndimba manya pero wotsi ntatu anyi mungi ni mwana mwini munyika wenda wakumpala wale di munyika no ngoyika sanje kabisa Jacques Kalombo mwakunyanyi wakanemu kabo nku ni mwakunyi Silva Mabanga yenda bonso mbakunyi kadi hudi mwakunyi chakumpala mbelu anju kumanyi bakunemeka bakulumbe banda unemeka buta utamde unemeka banda mukulu hezo manyi bakunemeka bakunyi sombelu mule we mubanisha magayi muzambi biyenze bishi jukuwe biyekish l'humilité précède la gloire ashisha chidimo gumana gumbon wachi osinyo wo mono mwaba c'est million umo ibidi satu na itani sambombo utaila kudiku mbona wambishi bandonda hanyima anabobu habwa ini lunga nabakenga na bomona toto muntu vuma be ni hani mubienza bale diba bavuna bien to mutu nenji
Wani kibisha to kudi bavumo abeo badi dum kanato kwenza ko imidimu ilimo kebele bako medium ya kwenza ki kudi kuja kunu de nga yebeto bele muntu bibish ndambo tu ba jeune tuki babwani tutentula bakulumpa kadi no sanga na lelo bakulumpa bako benza maluka imimpa to anamutu kwetuka sai tapage kututangana e mwana wanganyi kwenzela na bibi alors binto abiga to chetu mejima bisi même weta makutanga mana amukulumpe to mutu hotela be ulumpe mutu kenga shema nanko muleja wani njihani danger nanko tutuke wani tunte tu mana mugwabo même ngubele mana usalakan même ngubele wamani moneo ayu kaluna mbe bantu lekele kwanta mu publicité yebo wele bantu habadi shinda abenzi noku lekele mala mu vito attention lekele kumbele mwana kayo bele mwana kayo hadi hatuchi mwana mbuni movie tu mimbe ko tele bantu ko leto ko malembe deuxième jone dikuta movie gon mai kumpere kuti aito balu vi utuno chubi ibe ya nungweu wigal gon bantu no amane to yeki mimbe gal nungto mimba banda benzo moyizo unkwata maboko bo ndigal kibo gali mo nanu chobe nuke bano ngoy bari basambile butuku basambile munye basambile bakwate maboko mera ngulu maboko Moise ukaji ufo le lufo tude ngal mana kimana chobe apparemment mujagule je buju muntu muyimpas kali bantu ko batwa mana ngoyi muntu mubi chemani batu bakutraigi ngantourage webani heshi chins to kakwena walwa ngoyi muntu mubi to bena lubabu kalmo anmo amine ka anu yeya kriyeya lo mu mwele mai mudifu da mamwende okudu mona mu kudi bana babidi balela mukulu Esau ni Yakob nzambi wambane ndi muna Yakob mwezi nzambi ngayendo wambe ndi muna Yakob mube mukina ngai nzambi ngayendo nago kudi titu tulomba jinangana surtout ben kushimina na malumba amba budi mumanya lekilai tu tujibaso kwa biamba kuna mumanya bwaluto moje banu Facebook ni hatuke ni réseaux sociaux wabutangaraje ngoyo acho nje nshije ngoyo mushebe ya gasai mude tulire gasai wachike busha mmobe nambe kuvugra tseli kwetu konaga mishimbulu ngoya hôtel 7 étoiles wabwene wafule kungoto wachiri ko kufule kungoto la ngai chiji ko uwetu kokana simbintu bivogala we mwibaka kwetu wakana mapu mana makuita we do uwibaka ni byanzai uwibaka ni byanzai franga kwambi ni mulio wa muhita ha ibidi ishitumoyi kuyi mono kwetu akubatu mane moyenza na ibintu binde mume mwase ba mwene bya nanya imsango babuni bwa mwenye imsango simbulu tungusha imoyi wana kwao lukinu lubabu ni byambamba mukana udi wambo bwali buli kuyimumanyito amba bwali buli mushindika filete munyazi kudi mwanene wa bwali kudi mumanyi wali buli kuyimumanyito kana mukana tulekele bintu abi bena katanga mbatushit bena katanga kwenda umona mubobo wa mombo bobo ni muntu mwele manyi wanzambi nami mwenzele kukungasi mwana mudiba jiga kiungo kumwanza ni lumu ba heku ni heku ba mulwili ba mwenze ni lumu bana ba muzanjika ba mundu muntu leader kadi ko tsetu leader ngokwenze bishi na mudusha wa kujatane
ya bichikila to boy puis nous allons hadi bien bilo bien sur nous bichini change nous allons bien mais je m'abonne tout le monde assemblée à moi baba mane moy badi ba dole wa kumpa da moy bidi haba antum kamitan moy so bole mutu wi mana wa kula wambile premier ministre udu moy ni budget wamba ni batente kan franga ha mushingu bo futande bantu ba suba bayaye benza me ba digumina bidi tomba ni me ba digumina bidi mulu mo le retour ba futanga misambo ba yakudu ba ikuka futa dollar ga misambo kadi ba 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 ko nga me ba bidi sana na ni minute mo kumyana uka futa mushingu mo wanga misambo bidi mu vuika kushi na bile premier ministre aji longo lai kudi kantu kaka ika kumbana to aji longo lai ile ngadi mumvone bon mundio sugado mbana to kudi mfumari to ngivu mwamba ne kivu mone vision wen gouvernement peut-être vos membres het fumuka kulanga même siguru makula ngakulu ngambidi premier ministre ba longo ba boko ndi mo re longo lai bo vol locaux résultat mweneka kaba mini ngoito kadi ngo ba ngani mwana tu ngani ngo wamba ni kaba ngakule ngoi uking wamba ngayenze tuvo ni budget atu heshina bi volume ja mundu mo budget kamu yimi bato kadi mundu bantu ka bai bai tukubala to même hadi ba fide budget mo ben dinda la ku chene ndala to ni ku dube jam bala dibe dangile ci intérêt ya moduri hen kasangana ni mu bije gamu fubal bo mi bato premier ministre lu ko bu to mbile nane ni to enza ka puy gudi mi ba na u do mbaka puy bo ki wal gay mu bije ko na mi bato boachi han no province comme président de la république qui fumu teje ki mo ni mi ba premier ministre comment mu bije ko mi ba bucha 145 millions balonay muy now nu ke bugu mushebe leji si muntu wakulama kudele to mbene mezi kumputu ndo mwana muntu omushindo abamweza encadrement amuhishe condition walga du mwana groupe savant toi ça qui dit là basungula gouverneur Kai bateka gouverneur Kai bo Kasai oriental masungula na jikompa la gouverneur wa buino udi mwenza ko kumalu kunto wabona muweo wabona mushibishi mikiti muntu wa moyo mule muntu wa ma courage muntu wa lungi udi mushie mai mbihembo bomusango kumbala basi matoka bamani tuke bana sha na shangoyi muinao mubi muimpa bantoka bamani baba ke ba gouverneur udi menji bwango ikasange ni nyezelo amaweja Jones Chelmani mbaso kwamba bishito. Ngezelo kubengwezani. Chimona hanyima hanyi walwenze gato. Wanunguvele mwezi. Kadi mema. Ububa mane mwezi. Njili dibendele lelo nyoya. Toi ça gidira Chobe, Alphonse Ngoyi Kassange les drapeaux blancs. Ni tu yikila kabidi maula chiko watu abunya tu yikila sanga bali ndato mba yikila to ni tu yikila na chiku kakumbushimai. Merci Kudi honorable sénateur Annie vice-président du Sénat Edi Mundela Kankou, merci. Maman Olga Mundela, merci. Vous êtes nombreux à nous suivre. Philippe Changala Kabaluka Toka, merci Philippe Changala. Toi ça qui dit là. Siti Ditalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbujimaï. Siti Ditalala, c'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Mutombo Djikembe. Siti Ditalala, c'est un endroit urbanisé, aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. Siti Ditalala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassaïennes et Kassaïens, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kasaï.
Franck Tcholawetu et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix toujours abordables, de 500 à 5000 $ américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférence. Contactez-nous au plus 243 85 180 47 40 plus 243 97 94 25 826. Baluba kwetuka kujimi tuibaka ikwetu. Siti Ditalala. Siti Ditalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi.